Toffin bomb pay mammy or tell me the 7 years you and I'm seeing it. Me ra me cook Kumasi. Me back Kumasi no me and I'm copy free. The working of Christ as a woman that were a report junction. Samre o ma ye aso ne wo ho but o ma ye watching basis so one chain ma ye bonsu wo ho e ho na me koye me sofo ne friend sofo bedu fat papa ne boa me bebre sentence me ko bra me ho ase e ma papa ne na yire ni asafo ne nyina that am ye time no ansa na wo be kompai bo no wo dia ne se me kompai bo cancer na ye nim kan nti me kompa bona e ba se sofun die nyire ko Roman for bo e ko di 7 days ho ara ho sam ne se ensuo to papa nse monya mompa e data ne ho nyina ye kwata that time sofun reference Father Tewia ona na wo ho ti e bompa e sa ne aba 7 days na mu no na me di akoniaba nti dako mi dawasa ana mi hu se ati se ade bi ati nyiram e woda hu ti se enyiram na wasi bi abegu ho no kwasem nyame enu ni mantumi ampaja mani ahwe because na hu na mi suru nti ade che na mi koye na mi ko bo yesofu panyin na mane se na de mehu ni o osi oh yiro hu bompaye ayiro hu bompaye nyame de nsa bekan na me se nana bi mu awoti na me bae de nyame de nsa bekan me sese waso de hu bompaye me se nana mate that time ya bae me si so nti sa adwuma wo de na wadwene ni ho papa nti mpa bon mu me sa da ho biem da di dem sa hu ye ne se nani mu na de na sa twa yram na ayet say Samuel sana onyame be kasa kire no na wonhunu na sekire no ko Eli hokubusa no pepepe e hwana ade jeyram no de mu ya ne say o ka say come on to me I will never forget this word Brahmin chain o say come on to me hwana ma ye say because na ade na ehu see me trust ti me see me trust no na ade chin ye me san so no pa na me san call ye sofu panyin ne chain me kwa na me san call ka kire no ko so bom pai ne nyame peso ode ne nsakam ese fada machi enti na ese sa tam no papa na mma betina asori fie ho sa ta ye fra na asori fie ni garden garden mu e ho na makotena ti de bia empaibo that time ye penso no so be this of a this a komado uba ye fast ni sa se komado na wanya no free papa di fufuo ni banku nyira oh na so ye fast na so me ye fast ai ti mua na dako ye asoro ukwa da bi de mu ya se papa no be frɛ me gira asoma nanim waso bia antene nsa wo me so do mo bompa sa de mu ansa papa de ore mi asem mi ho hwe o de ore na agu me so na wo hene wadaro ma nyame anim sa da ne de wo ma me mia na ye de me ya asoro ne wieye nyame amama nyina me na so da nti efri ho no na ati se me kwa asoro de mo ho mi wo fio mi ni adaje nti papa ne ema me eye de osem ye bia sra me ngo she matale ye me bia de me sinti asofo ne ko ba bia me ka ho bi se ho na chase sa ho na chase oh glory na me nim say free mfie numi se wo ka se ye bia homa ma ndi pakra Fred ya dance de nyame na mo so aya em se program ni nyina je se ye de ma me maame wo ba ka sa Christiana nyame aya de wa ya de na dwumadie we no nhyehyɛ no te sɛ dwumadie we no maame nkɔ wofa ke ho okay wofa brem boss the tense dwumadie nhyehyɛ ne sɛ nura na ya shase Monday no Monday ne odi for back ekushi fie
ko bompae say o say bompae say be program no bibia be kama nti eno anso ye say general cleaning no sorry mani nyina asori there branches 5 and the 5 no bebre e buy ye wo ahojo ahona ye di program kesi ahojo no ana ye wo sepase ana ye wo awie kurum eno so wo friends sunya kwa emphasis kwa so ana ye wo sunyan ba so nti awie kurum so fun na on about rooms software Eric na aba no software na ho te sai bibia boko do ba yes enura no yeko krene ho ye o madwuma se de be ya o mo ba no bibia betimi ayekama ana no pay so de sabe make us asori dem onyina ya ma ye program kese pa nyame enam ne nko aso awie mrem no o ye adwuma bebre today prayer and counseling anyagro kra as a man me free ha ne asofo ni nyina mo kwa enye ize I just am get to gra o man di nyame ya adomo a ochina nso ye beko orphanage okay na ya kwakọ ya ado e kakra se ye ma me nyame abo no enya sam keto agro man ne ma bebre na ma me wo fam but ni nyina mu no nyagopo da akra no eguta ni mudie mu ndi ye beko orphanage ho no no na ya kwakọ e bibia e kama e de ama omu ana nyame ya ado ma Friday no nso esa ye mpai bo kikiki pa no dey hot one pa enya sam keto if you are mpai bo dey jawo enya sam keto agra nyame so de ngosra so ko begu ma me so ti wa ba na chese easy gra be count the said that pamba na odi abra na o ye adwuma no sa pepepe di obi obeba ho bia no invitation be kan no nyame ya adoma Friday no ana Saturday no so ye be ko picnic ese betie gu montre so ye fe ni float no na ka na brass band na chese any t-shirt ahodro ma t-shirt hey ye be celebrate e fi aduonum obi di 5 years no ate ahwe enti nyame ya adoma so ye be start here free sepase na ye ko ananti sa ko emem efri memu a na ya ba ba bia asori na nkasa no e wo no na ya to aso kro ba ko bi nso wo ye friend besiase na shew besiase ya ho so e be ko no no ya kwa twi float no ya kwa twi mumume no e de float na djumedie ni pempen so ye kwesiada no ana nyame ya adomo a na ya be ka se ya odin ya mame ankasa na bishop na ankasa bishop 1 ayo yemrem nyamede ne adwuma frafra bia nya de be enim no ye be crown no na o man and you see after kwesiada ultim ka se Cristiano Usu Bishop Cristiano Usu ala oya so unko school na so unte men ka gura de ohuna bishop wa bishop wa na bia wa ba oh that is all right junior so ba be hu anyu nyasem keto agra abante kwame ayu ena nana ya so ai baba juma de enya juma ketwa kwasiada it's just unfortunate say ye ko hini ne ayiye wo ayi atimoda ne ma me ni ponda form ba ye be say itim be dru tem dia e ba be bo chidom matipa ma me se pop masem no be wasem papa setting no ha na be wono ha no na wo free won me say na me banyi no wakwa ahaya na mbo na nkura ye wuroro ma ya be chewa ma me na se ne de wa ba be show me ye share de mpa ba bo nchi oh isom dodo why be asada nyame dia amen nipa du ho adanse bebre mete because metie na me hu say de ye ni titimre mu no nyame du ye bi oh glory to God if you say me titimre mu no na me wo garden kese eya sorifie ayalefo bebrebe sayade sa na before me catch yourself wo yale apo no wo hu thought say den ya ebedru a da komitimi busumi bia me yi nipa 10 a me bo mo su wa yaresem eno ti no se ba se wale se me mo wo su a no ma me trokete wo ato de se de hunamu na se me trokete no wa nso a chesele na kakakra o se me san to aso wow na se de obetimi aso na hwa na magu masa no re no ko ya de so mabio da one day be me sabe me bi ade na ye niti na bra kan say me fa ore na me de fra ayi bi me do so no wansi se no ayi free nitirim ejam mua ni bi ejam mua na me ka chiro ayi gogome no aish eti abani tini dwane sa nti abodam for de na omo ni
bosome wo me mensem yes Sompa FM so ne nyina ye mpaibo ya me to me na de o ma me pesa me kana so amanka se bi okura me di twato ne se on se ukromo adwuma ye eya ukromo adwuma ye eya Erwadi fam so ye adwuma kese na ye pensioni anim charge o se bebo afore se ana se betua se a ukọ cancer wo betua ne ade no ni bi okra me nam dwoma ma hwe ya na me ko ha obi mani so ade hunu na so eno nti no me hwa na ho towa obo okra okwa o mabiem kapra kra ya mame enso se na me guso minyanyamu mo gidie ni nyame mo ahotoso se ye wonu nyame pedi a onyame oni me hwammo do menya woni bi de nyame ye me no se me se aso de ma me quotation ye ba ko pe Isaiah 54 me quotation ye ba ko pe nyame ama enema broso so e wo masitinu mu glory to God na onse ukromu obi be yi wansi di krama wa edru bebi a eya asem no na aka ne sei no eya ese odifo ni monyam wo no ane krom nti me ma me no mu na mu don wo mu do me ko masan omo tinyame na adwuma na se ko masan because ade ba ko ni se fan se adwuma yi ye be call liberty conference ya adwuma ye die edu maybe a obo otimi sende o 5 Ghana cedis so the support to program so for us re ho na sa nipa na o sende wi a obetima for 20 times ono the was send 5 no ono kwa da be for no frewa opese ho na ne how no today etiko o ka chen se o mra bi kura ontumi mana bompai mam sisi because was send sika obe check na 5 Ghana adwen sika abu ma bia day aha nyame ne me dance ni efiri mi nsem kura ko nipa ho no eti wa anye careful a wo mo won kran sisi a wo mo ni abrepa pese kaye meye liberty conference kura won kran enso bu o ha no de wo ye no kura ye nahi eti ma me wabre 50 years na watena nyame mu emudie mu edem ne nkeka ani ho wabre but asafo ready a ohun nipa no hye nipa no menim se ona aka no omema odi amen amen omema odi amen pa Exodus 23:26 o se obedi wona kwa de dey amen meni age wo ho kra do mfie dunum e wo nyame dwumam ayare sane niema asie se ye kase ye tro bible a bia nka di be shi go kan wo pa timame menim se momre no aso memo akoto amadwuma so na mejo number mo mpanimfo sei ne etena mo na ase ne esua bibia ye nso so onyame me ahoden betimi adwuma ebedi nkomo pa why and to want na me bob bebrebe na why ama me afi no me sakra de atwato ama wa mo fa so for to so why also baby also baby munya mfa no to so de o se brown no mo fa no to so so for so wa bas so for Eric ni eti munya aba hu no why ba me nya me sraw e sraw pa ti dwumadie no sene ena ekuada empaibo kese e wo ho na ya wada no yo makọ orphanage efiada so ye mpaibo mu oden enkawe sepase kwa so ahojo besiase hono na dwumadie ni nyina ekọ sese ho na fa ahojim na abohu nyame ani bonyam Bishop elect Christian Owusu be medical friend Bishop wa eno ano no ma nyame ka ho
time heba for atrase obapa na what to say Omanhene bibi aboko oh nyame adom me hoden wo ho ba den apa oh me hoden okay na so hoden me hoden odomfo no nti na say doctor so ho ye de ai doctor me ho ye pa okay me ho ye time heba time with time heba sa pepepe titi yankwa Omanhene me da sipi ni akwanya wode ama me anope me de nchia be free time asoye ama ahwefo nyina sam obibi akwaba e de abasomba TV so abusiafo enen so brass set time eba for no twetwe nkomodify apomuden ho esanse mpede se apomuden atrema wo hoyi ana eye echen ayaresa bokiti mane senti na that time eba for ya je brebe fidikesi su no betwetwe nkomodify wapomuden ho na me koso akai wo se ye de kofa ba ya ye de time eba me sha aba edwa so time heba mesha eye malaria do tata hwinti ano pesa wo hweme uti ne bo gagaga wadum atu ntumi nidi anampo sa wodi ni padua na ho hye begina wo ni padua so wani so biri wani so chini eye TIME wonya binom a ebebo atu malaria bia e de free ni padua ni mama enu achi no ye de o mintimim no so aba eye time HH herbal capsules ene ne mesha meso me dofo edro we say de say egudi padua mu a ehuru ni padua mu huhuru mojam sa bo amankom ho den konkan so hu adro na busu o drugstore pharmacy shop license chemical shop baby akwa obenya biato na wo pani duduo matu akoton wana de wani akyerem KNG herbal Misty Herbal, Colena Herbal, baby, two no tombia would do any chim why and ready to na wonsa, ebe can be wo na no pay wo shame, na ya dear bejuni pedriabo so, one no ni pebre, so ya dear no into me enqua, may come for ya suya at the amount, and I see a home above for the amount. What dear jam above for the fair doctor, shall we ya dear munina etreno, Nanya may be funny, Saswam or do papano, ama ayaresa ayo chefa, I'm above for a time here before the Dijumano, a year 0244 417 669 0244 417 669 about for ya home abofo no no e na wo hwe on kasa mfonyini so ya duro na deda ho fefefe ya home abofo no etwagu ase kama ntu betumi afa na wa frɛ papa abusua na ya twetwe nkomo kakra bi e de afa ya duro foforo ya de aba edwaso ho eduro ne ya time HH herbal capsules time HH herbal capsules ene ne mecha abusua eduro ne da TV ne so fefefe no na ahwefo momudi adanse se time herbal for de ye kan ye yo ye sia ye yo ye de time herbal mecha ebe edwaso no ache ye pa eboa etutu malaria se efri ni pedwam na doctor hwe han se wotena na so ye na wo hwe nkrofo a eba yade a wo mode ba nanimu a eya na no eden be matimi boss doctor hwe se de me be ma esia ye me be ba fon a na airphone me be ma na ensuo bonse na efrim na eba me be ma na emu kekame me be ma ni mo hyehye me oba nso na beba wo se doctor me so pampan pone agema hifia boso ya na ensuo basa fifiri ma hifia oba eno ti doctor tena se dia wo se debi me ma yade emu nka mfa sabi babusuafo so anase me manfo so na sanse nyame di nimdia ne adom no adua ni munti no doctor bowura kwayem wo ba wonfa ne nsa pan ne ba ye wo de dua na hahan na bena ne ne hini ena obeki ka ebo mu ena wo de time HH herbal capsules ne mecha wo de eba ye na busua aduro ni beduru ye no kwasem se aduro no adwuma ebonya asam ketwa yade wo tu na sifiri ni pedwam no enya asam ketwa obi tumi boss doctor makoma ya ne bo me pa makoma ye meja mejimi ho ba bia enye ye kan full time HH herbal capsules ene ne mechama na obon se apomuden fa hodie na ye ne chefa na ode adansede na ode ba titru ne ma meni papa no ma mfie ekwa animu no de bia na ma mi complain mi sisi ye me ya mi kotodwom nyina ehwehwe me empani mu na mo kan ya mo si dua wo ho enyini a na epo na ebem wo nyini ne de ye den ya sebe yade ne de ebeba na munya time HH herbal capsules ne mecha na no mo a eboa mankwam ho ye dene basa usisi ya wo ya ukotodwa ya wo ya ni nyina eko edro ne time HH herbal capsules ene ne mixture wo de na edro no ensoto ye di koku drugstore pharmacy shop ani se edro ne esa enu nti obitimi frost doctor me bo wura mo drugstore edro ne manya bianto na chese complaints eba na doso doctor tena sidi no se debi meye delivery san se apomuden de ehiama wo bibia enu nti ba bia wo tokro bia wo hyem se wo amono nimpo no ene ye nro no ebi ba ho wo de jamabo for frey na kire we kira kwan na ye fedro ni bi emro eye 0244 417
417 669 669 0244 0244 417 669 669 eno achi me so wo ye be ma na se wo hwe me mekanfo ye duro ne edi ama osan se duro ne boa emema papa esiesie mu nipadua esiesie se bi mo be ma edi mamo be me bi ho no ne oba akodi mpam agro wa mone ho ban entubo wo se bi oba na chane yade odi ache ne nyina ne se wo ho ana oba ma ne mo kekaw wo ho ana ensufita afiri be mu ba obu okwa na emoja efiri ni be na eba ne be ma ne mutimi ye ne ja se bi wodwonso a entimi ma papa kakra bi na ba bonten de aka nyina na takwabna ne ayase wasema yase nyina aye dududu obi simi kro de medwonso sem no asai medwonso ne mo pa mienu ba ko nam bankum ba ko nam nifa be me na me so me kanfo time herbal capsules anasa ne mixture e de amount me kro de na me kanfo capsules ne pa e de ma mema ne sanse e bo yiyade afiri be mema ama wo no na esiesie wo mema sem e wo mpam so asan e de amount e sanse be ma sabi obema eswate fonwa e na e fon obabema mpo bema eso sene wo no e ma ye mpesa wo de sa ne ma ne ko wura ma ha mu ho no mo a wa hwe asotro mo be bo wo no enya asam ketwa enu ti bema bia sabi yade abetena obema na obema na fon ye ketekete no edro ne time herbal capsules anasa ne mixture e bebo yi yade bia fru obema na se obema ne ye kase a etimia ye kase kama e ye tenten a ye tenten kama e basa na obo se mo ye dududu oh wo de pem oba na wo de pem no so oh enu achi ne mesro wa ye mre wo pem wo de bo ani atim keja obo se oda ye ya de bia me ka kiro se bema edru mpem agro de ma na ya ne ye pen kwantenten enu nti se wontimi ne odofo ni mpem agro enkwa achi a mesro e basa no a wanhwe ya wani monyam kura no etimi ba fom ye mfa buo ema so oh enu nti bema no time herbal capsules so oh na emo ma osisi munya den obema munya den na se wo so obemu a watumi awo so na pem no wo bo ne papa no no oba ne so je ho wo mi kumi e basa na madwuma na Omanhene oh Jama bofo 0244 0244 417 669 0244 417 669 Omanhene dia dro ne ye na me ka kira hwefo no edro na no odin enu nti be me bia wa ye mre wo mpem mesrew eye time herbal capsules ene ne mixture be me na wonya bi no no mo a woni yade bi aton kwanta wapai enu na be hu sampa se kasa agro ene fom a enu ane time herbal capsules ene ne mixture enu achi no wo ba won so ahemfi ho yade age ho aboso ensansa te se e wo ba so sabi nsu fite fifiri wa ahemfi ba na eja pampan bone e wo ho no mo no da me kamese no embema mpe sanse se be ma du ko radem na afi wo bebo wadeja na wo be hu se enka e be firi wo ho beba enhye nkuran e ba sa ti woni monyam so menua ba e san ti wo ho ofeso na time herbal capsules ene ne mixture de wonya bi na wo no mo a e bo asiesie wo nkwamo ama hoden akonkan no na e bo nso yi yade bia de afiri wo ba wo ba mu ho ede amount na no achikura no esan eboa mo ahemfi ho no se kwan na ye kese ana wase kwan na bia eboa ma ho che ma ho ye kuma bi ma ho wo ma ho ye dedew so ho ebasa na no dofo di mpam agro a obo nso be ma na nigye no na aba ede ama no watinka te community ba woni atenka woni be ma hyiemu wo namu a eno ani se wo da ho se tim kagya da me kam si agro no nya ba akofo na die oba ne be ma na edie na abramudi nkomo ewo mpem ana mu bumfumpa ewo mpa so no na wo kansama ede so ho na wo di tuni trim wo bone mrane akase a miwura se wo be memu wo kansansem ne nyina kire no a wo bon se ampa wo si abonte kra no obi ko kansansem no wate ne fie dada no de nam so ho enu ti time herbal capsules ene ne mixture no ene ye kanfo de mama ene mema esense no behwe ni pa egu ya sue ye pa enya yaresa ene omo bepe adanse die ena wo mo de ba esanse time herbal capsules ni mixture no time herbal for ye de ba ye nche kura na so empenisi Paul amantemos na di kanfo nti ena duro ni bebia bedru bia wo bia ebo aduro ni din wo bia e kan aduro ni wansam ena wo hye nipa bedu no na bi so mo se ne edu papa be pa netimi ebustu ye immune system ana se yiyi se bi yade efri ye nipadua man ya obi abeka cho so oh be ma na won't time herbal for aduro ye friend say time herbal capsules ena ne mixture nen kana ena busu or drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no okwa openye bia to me see delivery o enti wo rem na wa enya bia nto a de yan so be fa homabofo no ana wo beje na wa frɛ yen 0244
0244 417 417 669 669 0244 0244 417 417 669 669. Abusia kote duro na mesro mfa ya de din ko fe duro ni din ko so ho se okay time HHBA capsules and the mixture no be busu be bia yeton aduro bia wo rem wo ha wo benya bi ato Omanhene mi ko mecha mame anti afie bi o ahinsan estate on fa show yin agro o shop papa mecha bebre ko asafo Godfred ono o ho kan ni mami ska mecha mo so their glasses no different and way near friend say oh we no designer bear me kwa kohwehwe na mabe kunye papa wo me kwa kohwehwe 3.1. That's how the 5-0 regions. Northern region, northeast, savannah, upper east, upper west. Momra homano so na mome kama sem and ano pay. Abana ochia pa mi ti don so ewo kasa fidie so ene hweti afidie. Yesi TV very hweti. The song is the coffee song by Osibisa. One Northern region and pay. Yaba mon chay mon kama sem. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. We about your free. Tamale, your friend say. Mr. Kojani. Kojani, my intel from Tamale. Mr. Momon phone number single TV no somame. Yanko. Me pacho. Ate mo you know moti ready so muso to mama. Muntimin kana sem. Yes, no why. Kama habo no e jafona amamfo ti wo yi niema I'm putting woman you near my body din. Your mamma and the tones are you. Say, I'm not 1 year. Say, the Mahabon, a Ghana for you. And she said, a near my boy, dear. When you just your mamma, a young man in a honey be fever. A near my claim in a honey be fever. The young woman said, your mamma said, Adena, and near my boy Cosro. Musan. But your dear Tina Bessie Busano. Tell one not for Mahabo. What told that wasn't your union message. Nanyaman who could hear I want to get You ever pen a Busano? Why? Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Why ye? Sorry, guys, because you are my angel Kwame from what?
Kwame Kasawai. Hello, Hello. Omanhene. Kwame mete on kankasa. Fabregas, Mekafetia. Me se mete on kama yenti anopay wo ka wasem dwumadi so. Mete Fabregas, Mekafetia. You call the next person. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Why you? My intel anopay. Beba church ya huye na online twitwa me ntehwe why? Hello. Hello. Aha, fe na mete kasa. Na me say, obi a le tra say, Mahabo, John Mahama ato. Ana mi bi ta say John Mahama ato ma wan. E je on ya ko sa ta bi wo pa. U ko te ko anu ka price. What for ya na mu se. I think. Am bi ta say John Mahama ato John Mahabo. Aka na to no for yes. Thank you. Hello, good morning. Hello. Good morning. From Gideon. Gideon free hey. Kenya Sejuma. Oh, medase meba hope you. Yawa northern region, northeast, Savannah, upper east, upper west. On the idea Juma courses here. Hello, good morning. Good morning. Meba cho when ye. Yes, Who say free hey? Accra. But you know Accra, you meba cry why? Yawa northern regions, northern, northeast, upper east, upper west, Savannah. Meba cho when ye. Because of Tamale, me ain't tell no pay. You know, can't say you tell me the power we are more than a man. That's it. You did your mama, Nama, no more boy again. And after what don't happen, you started the full and once here. Another junior TPA catch the football once you go the late on the 5 seasons for Habana. And then you're talking what do my mama or my year bro? Ọmọ ba media ko industry ayeyi media ko ayeyi ayeyi media ko yeyi ayeyi ite bet na mudo ọmọ no esafo o se eno ka aden bye Aden. Hello, good morning. Good morning. Pacho when ye. Femi Beneza. O free hey. Free Damjugu. The Samdugu my ente wa no pay. Nana yes, akofo adone na ban de omoja history o Ghana hapa de omode Ghana ne de omokwa ebedu o mati de do matepa omaya de Yeah, grab bobo dia wa ha no pay o. Hello, good morning. Good morning. Pacho bodin baby a free. Yes, na na because it's boko. Mami ntio nana boko te say no pay. Boko de asigi kwante kuluno di Asoja for na ba ho. Asoja for na Se se ade ene ma conform kakra ho. No ma conform kakra. Kakra. Me di ti abane se abane ntimi nkasa. E ma sunjue ma. Ele ekoso. Ene ha mo. Ye ekoso de etai. Etai kura. Uku de wi ntugu je. Uku je se boku ni je. Abane sipom. Edinga enema no aye adwuma pa ekwa be bo ha ya tum ntimi fa ho te na meru di e komisiga ntimi fa ho nti nyum e kosun de etai. Okay, yes so trade ampo. Hello, good morning. Good morning. Pacho wende. The family Freeman make us free Bamboy Freeman me ntio. Omanhene Busia say na Ghana kwaji free IMF no. 3 billion and okra 600 naba. Na sika say ni hu osisili adapa fie no.
So far, I say $1 million. 300. No problem. We're discussing IMF for no. 1 million, send you 3 billion. Nearly 3 billion. Debbie. If say Minister Bakufi who says Chicago or more can already I say I assumption. You my ministers ni mum no more Ghana na say more kwaje bosian. Oh Mate. Hello, good morning. Hello, good morning, Omanhene. Kawasem when ye? The pacho Mate. Major so. The pacho the friend father Mkaseti Damango. Maminti your father from Damango. Me pacho Omanhene. The Akufado de Ghana airport. Yemi ni kwenu. Mama mabro etro modo. Into my ni tiju pa te. Akufado be o say it can so come the Ghana ya am obodo do. Into say and now baba yo man. Omanhene is say me brutimi e yeduma. Uko twadia ne bo den Omanhene the MPP aban. Say one year MPP going for your strong one your president my say 30 years the party no and so we are also party now for money the year you Omanhene yes shrimping for one can say papa no say any way and not to party e chania too Matia, hello, good morning. Hello, good morning. Pacho when ye? Abdul Mufrafin Nanton. Nanton, Maminti wa no pa Abdul. Omanhene. Yes, sir. Mo catch up the map. The co at the moment first with the young body here. Yes, Tramuara. One first with the young body here. And yes, one more for because we are all global. Who can only in zero and Casa into over Ghana forces to their foot to a moment penny. Channel one for Ghana Swafo and College. Hello, good morning. Good morning. Me Pacho when ye? Saka miente wa no pay. So. Eti ECOWAS no mo aso de tuwo ko na do para da West Africa ni na pa one tin ya gbe ni da no a je da tem no mo bu ye mistake kura e so bi anko ni je se o kwa ko papa ena ni so ni so MPP for na make am to mu ye ni sai bi omu de o man no kon ye ni abiri ni abiri papa. You finally abiri papa. Hello, good morning. Good morning. Pacho when ye? Omanhene you tell me po me kaseti adanse for me na. Yo adanse for me na ye beba ho ye wo stream. Adanse for me na ni stream. Why? Yen kwa ho man so hello, good morning. Omanhene you tell me po me kaseti. Pacho ma TV no volume no nko from cry why? Hello. Ya ma cheo. Odeno Doom TV no. Unyo obi a wo ye ho TV so Ya madumo. Aha. Ana pe me jina Damango Junction. Maminti o kasa. Junction na wo jina so na obraja ko Damango no. O wala me jina. Kasa. Na ma se me nyina ne se. Yaw. MPP go perform ne on kasa. Delegate. Ya ka so me delegate na me kasa no. O me nyina nkammo me nya ba ko to ban man Dr. Bawun Buamia. Onu na yo obi a oba Ghana ha sei. Which you break it no. Ko do mamba de. O so obi a do o me do so no. And it's for you to Bamia, and I come to tell you, come can I say, Yow, Mr. Ghana, how be and it's for Bamia, said the one bar, and this war. Almost on Bacomo, now Bamia, I hear a stem for you, a very who is who, here who you see. Why nobody from wrong? What for that? Yo, you heard of a father and Chiako. One or two more calls, and I am to Ajumadian, so check on my other regions. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Pacho when ye? Lavistin. Oh, free. Nandom. Mami tio no pay. Mine no pay the before. You say I am discussing on the mine. 3 billion. 3 billion. 3 billion. No, 600 million abo. Some cases I'm for common chairman and the Bonko Prime Minister. I am a former NPP Fonko Prime Minister answer.
And some of the station that come in. Are they? Nothing to come and buy me up the station of mine. This is a kind of me. Ghana, why send or memu? Woman, the number that is station of the plumbing. I do some IMF cigar about me. I mean, you all. Master, do you want me to kill you? Do you want me to kill you before you die? As I yellow cray. Ah, a yellow cray. Not a bag of Ghana or not yet. Oh, my mom, then one come there, no sooner there. Yet the Naminum Green. Some upon all the resources and upon their mind, not that the levy saw the poor or man say, my bet not that their mind, members became the drum with a crack. We read them well as a good citizen. What can I would tell me about the hour. I ran to an accessible. The Yamedi May in yes, and good dear we, none of them yeska. We, dear. And at Parliament, I could ya too. Ya say, young fool, yes, I sing in our galam say, ye nashi and free. Oko galam say, sights are Sika ho and Sucro manner more bot. Says, our muton sio or manso. Sase what an amanso do be an important any manso. I take rasin on the ade. Because in sooner or I say, Coco, I say. I fed the Enqualabe to crown the Yenji Joe Musicala, a binding episca. Oh, Frey, I was your mamma and I day. Yes, through your mamma. 2016. Your mamma member not a phone. Me, Obi out here before my Yafanchano. Your catcher and say, well, say, or mine, one got trefie. Or got trefie. 2023. Nana do a morning koya. Ya can't see the year go busa your mama. After 8 years, our trouble, Trino, and now that's the suburb your mama. You have no business being in government. So, ne, if you go to who said, who does so at the suburb, mammy say, oh, mammy, or who wanna, a here nuntin, a here wa. Now, what did 30 years is here? Obrane nye biukoda. Ofoya man for to say, boss, you be able call. And pay me war afforestation for if you know better chin komo. 17 months ni abantu yo muka. Na mo mda so kwa adwuma yede. 17 months. Minim DC, MC, Minister, Deputy Minister, Chief Executive Officer of any state institution, or say 3 months or say 6 months, na ketu ya mae. Omo di din chame already issue sisia. Enso so mo am kwala. Ebi mu cry police station executives. Ebi mu le Scotland ngurem kokoma party no. Mo di afforestation aba, mo je o magungurem ho. 17 months muntu o muka. Omo for man nko pim dan na mo jamra no mo ntafre. Na wo di we your man a o man si apini a enko ye. MPP for mo na na mo wo sa quotation we yesi di paboni ni di o man no so a. Nya mo na mo ka o man no esi apini na tse jo ma be di paboni ni. Enti na o man ni si apini no na na do so ye de. Mon katraye. MPP ni bi me ka what na o man ya de boni be ne your mama boni be no ye me. Ye mu bi ye ka no kro. De ekosu sesi a o mem ha no enkoye. But the old dia no tono no o bibi catch o mind say yes. Nanka I can over at our catcher say we are making a 10. Bebre mu ho young boys e wo party mu ho atomo ba omo mo bre o form ho pa no madam omo mu de omo ete na kaba sorry tom no ko twa bre ne sre ebe ya takwa me dan no na mu sie ayi 70 dan ne wie no mu se omo mpata cleaning kra afforestation ne kakra fama no no so fanko to aduane ni ebesi na 17 months namko 40 fie su
Zoom Lion. Bosume so ani etia almost 750. And why you for tia be 750 about Zoom Lion. No mama e ma me no 1.8. Ebu a whole year no munti omuka. Me wa aban no so ti omuka. Now the SCCS said now memua. You expect the nation to progress? No. Because obia su hu anyame otie. Yanyamodai. After all the talk and all the we have the men. Is this the reason? Is this what we expected? This is not what Ghanaians bargained for. And you're weighing a Ghana for. Eko sa like to aba. Say NCA. I'm kwa pro na one break the 8 break the. Come on one two. Adamba be be man no kasa 70 bi on. O your mind year. Now to 2 year. 2020 year kwa. After COVID, na bibia deti no Ghana for 12 kwafu adoso ye ka se na na do toaso. You have August to next year. Munye bibi. Na munye sikadie ne niema basa no. Na munwiri omanfo no ho. Na untu abawie na to aba de ye nipa no ono na ye koto aba ma no na nye Nigerfo enenye Nigeria for na ebeto aba Ghana for na ebeto aba usara so kwa manone a wo Germany wo France kwa ho kire ho se France for na ba beto aba na edu ha mo nka kire ko he register nim se misue ko covid na wo mu a misue ko covid se ni di na wo register nim a Sompa FM se Abdul Traore di na wo mu a Kofi ene Mama V ene Abdullahi Ghana Fodi. The producer say me pause. Apostle. Ayara usemo. Ya kanap kosem sa from the vice president office. Ya kanap kosa mutimi nye bibi. Enti omu sika kakra ma omo. Mo namra mutu sika gu. Na mutu 300, 200, 100. Mo de ma delegates. Tu omu tu aba mamo. Amufi say ya anka Ghana for be di achiri. And Ghana ni ben o say o wa hoto. Ye to abase puntu beba. Ye sisi adan ni nyina wie. But economy no I remember obi kra nya sika to aduane ade no elwa ye den. And my bet and we kodi awi. Ya approve say enu awi ebrate Jacopo. And go some say. Vama plus 4 ha. Ya no mbeto twinkomo over amanfo boss my team nupa mo dia badwa so boss me da say my friend check CM free from plus company limited emre ahwefo ene etiefo the doctor penny essence we medical doctor anti boss dey bia metena se a na me pese me the contact numbers ni di kan ema ahwefo ene etiefo doctor number no 0244 370 702 and 0502 0502 10 now a no 9 and a company no ediaba adwaman so oko pharmacy shop e wo man mu baby a ye ton abibiduro ne baby a ton abrofuduro bia say wholesale say retail dudu bia ope bia onsa ebeka nti baby a wo hwe me bia no tutu america eko pharmacy shop a eben wo herbal shop a ben wo over the counter and a chemical seller bia oben bia okwa o se ope prostavite capsules X drive capsules little capsules and I said dinner capsules eno na yi and I person me di dinner capsules eye e ma de no e na e hya ase esan say ye nua ma ene ma me mo boss e wo problem pi na sometimes omo problems no say omo voice out a intimpanifo say entoma ekata ade so now obabi ehwe me ana otie me ote compound house amansan janan so na okọ amansan janan so no wakọ konya infection bi afri amansan janan no eso ana o hostel ana o boarding house okọ amansan janan so no wakonya nsunsuanso boni bi de afri hodom wa treat entumi enko now obeduru babinum na fe aye addicted ana aye chronic crankro afe empanie eni enu ahodo obenom no
na yare no asensene afo ye ne hwea enye yie eno nti ana Vima Plus Company Limited ye de amadura ye friend said did not capsules aba bonten no de bia meka se ye duro no eye supplements enwenu ahodo a esesenka ye nya awo ye nuanim nanso so esa chemicals toxins poison any enuro na ede aka ye nuane enti ye nya sa nuanim ahoden no ana Vima Plus Company Limited ya gye saa ahoden no and ye de ye dura your friend said did not capsules oyoba na onum did not capsules a infections ahodo nyina ebe ye free hodom ebi a oha na wase ekeka ebi a oyoba odwonso emoja ebi a oha na nsansan bi aba begu wase utitia na adane ensuo fita bi free wase eba ebi a oho no yellowish color ensuo bi se free wase eba me pacho menu aba me maame copy did not capsules na anonom sa infections ni nyina ebe free hodom na oba de bia me kasa nyankopon se bu unsa enam akomako ensia de to sunsun na wa free mum na so menu aba bi hwe me maame bi etie mi e free ba ni fie aduonu ebesi enfie wanyan boss ni nsebuo no ebi about 2-3-4 days na emoja no atwa ena kakra na ebeba kra nso no ani ayo tuntum ani ayese coke eno kra nso no eyewo a obefam ansa na ne mens na atimi atwa different some menstrual pains yi ebim now otisa ensebuo mu aya no otisa damfu bi ewo ensebuo mu ya no okonom painkiller bi ena ekoye ento no so koto san painkiller ni bi edi anom boss de bi amekase aso obia ene the blood group ana so obia ene the system enti painkiller wo be no ho ebeto no meme no sa painkiller na etimi di nsunsanso bone ebrem nyankopon ewade bi oni padua mu a your friend say pain resistance sa unum painkiller no a sa de no ena efiri honom sa yaw no esizi a enchese the following month obasa menstruate ebiem no yaw no ebejai enti oba ubu nsa na onam yaw o menses entumi emaye me pacho de bia me kase sa o menses na entumi amaye a enu bra se senka utwa bra obo se accidentally na wa force atwa bra se bra no so se utwa bra na utwa bra awo ekwam enfie aduasa aduana ekọ aduonum a ensunsuanso de bra se oba no ya na eye bebre one etimi ma watenka etekọ one etimi ya wo se de sabi wonya adwene mu ehaw no etimi ya wo se de sabi honam ehyehye no wo ho na wonam kokomu etwetwem otena sia entena oda kakra no wani ate ekofa susuanso bone bebre ade braw ema o system no e disorganized etimi ma me nuaba ebra san susuanso no ene sa bre no enya nruya no ebra unya mu unsa anabra wabu unsa awie no kopa edra your friend said dinner capsules oba na tinka atiako low libido oba why from a planning na wajai na fido pese unyinsan so why anyinsan entumi emma kope dinner capsules na enum enin sunsan so sabi yanom nuro no ede abrem no oba sabi wayuso aduro se woni bema ehia umpanyinsan no wonom se nuro na menne akofan sunsan so bone ede abrɛw wafa koti kwaso to nyinse bi agu amedi sonso bone abrewa kope dinat capsules okọ na wasi dinat capsules any hope me pacha for doctor I was 0244 370 702 and a 0502 10 now me the little capsules you know kan adon halitosis no and to so anope boss Ghana ha yankwa na Ghana Standard Board Food and Drugs Authority ama ye to me krata ye de ton anum kan adura ayato paye now they be amekase oko pharmacy shop na okase little capsules any ho na mouthwash way and a toothpaste way ekotwi usia so wotwi usi wie na horo wanum ana wodi gina wanum na opi ensuo no egu a esanse enye temporary na eye permanent intinum the next day obeka so obi ho no still obeti pampa na ewo wanum me pot ebra wanum alcoholic beverage wakwa akoda na ferment ana adalute anyinya no a ade cha no pa na oche good morning a obi ewu morning no na so good no every wanum eba no wa just good a enye esanse pampa na eba no anya pampa nya eye good now ebi wanum cigarette ana tobacco bi now wanya abrofo nda bi ameka se wo mu wo sa no ma no akade
omo special brush e special paste e special ensuo kra omo enom yan so ye nibi eni to wonom se no mani nyina awie nom ukofie anwuma na ukwakoda hwesa ubenya Vema Plus Company Limited womo enom kankan adura your friend say little capsules nom now obi wonom odidi a na aduane ni bi aka nesim now ontimi mpesti anajo ansa ana wakoda ade san emwo beba ne sin enam na achi aba be fefe ne sinim aba yi se no mo no ede afri ne sinim the moment asa emwo no beba pe no ade achi a ede pampan ne free wonu mu eba na obi wo hu ne sin a eye white ne sin fita nanso obie na no a pampan na eba no ene ne sin fita no eba bra eno nti ena me kamfo adura your friend is little capsules ediama obia pampan ewo nanum wo old man wo old lady bi ewo fie omuduru enfie bia ya na edin mo omo se omo de brush ebetwetwe omo esen now ebia tetema so kran sabi ontimi ntwene tetema so eyie now obi so odidi a digestion intimi take place esen say aduane ne bitimi kogu small intestines ne emum ento okesu pe na aduane ne ejejina ne bom wo home pe no kata pampa na eba ne se enchen kran obi a de otum kromum me pato aye flames obi a kasa kakra bia na ne mere mo asie aye amaman obi a ho no ma sabi ohimo a obi didi a omfa ncheme ohu se hinno no enwansena nkasa na eziso na wote ahoro a ohu se enwansena esi ahoro no esom me pato aye amaman onum little capsules so ebeyi sa flames amama ni nyina afri honom na nipadua no bibia atumi atototo na akwansom ko ba bia to bibidro bia okwa o se little capsules halitosis enum kankan bad breath and as a mouth odor okase bi ni hope me patch for doctor e was 0244 370 702 0244 370 702 okay and 0502 1043 43 now prostabite capsules and X drive capsules na boss me dey sorry so anopay eya mema adu empani say adupa na eton me pacho bema wato prostabite capsules enim say prostabite no body prostate ho eban na asiesie ne dwunso twa no na asiesie ne kidney no na asiesie prostate no na ma ne dwunso sam atumi akonkan bema wato X drive capsules da no edi adanse say essence ye supplement ne nuanu no ewom enti ama ne bema sam atumi ekonkan spice na mema ye die no me pacha ewiki yen enu na ye nom ne makosia no me pacha ema ye mere enti kopa adura enuanu ahodo ewom eye dietary supplements eno aye prostabite capsules and X drive capsules ko ba bia ton bibidro wa man mu bia okọ na wase ye nupa na ebi eni honoma me pacha na wa friend doctor I was 0244 370 702 and 0502 1043 boss media see nyame aduma Saturday di enimi minua bema kofi bekon where taxi driver awo konongo asante atim central your friend is 31 one ne ho kani aye kwa ware no aye friend Dora Frimpong one so checheni ewo wanti asante atim south eno no we no wi ana ma juice kana se ni nyina ewu ntu di rem etimi ni akofi be akon 31 ono ho kani to be Dora Frimpong outside there ewo wanti asante atim south ye baba benum ase Saturday na ya be kama bum se okunu eno no next time wo kan no aka so me chia ho awan na de wa wi de what say announcement na ye be juice go boss me da se nyame aduma Saturday be kwa kwaja minu ni akwa ware nyame kan ho pa okay na ye told you no so I have Vema Plus for na mote omon kano na yani eya afforestation for me twin come na me birthdays no quickly and say Tony Sack Electronics hunu say onipa so nyame e de Africa umfie hu a edimu e wo se e ball wa beti ne ka se mo ne ka se o twedi ampon se aseda ye na asere ntontom ka de din eno nti ena waso ya sene ema ye de birthday siba Tony Sack Electronics na de property products abedwaso na open air conditioners eye Wi-Fi esa inverter eno no ubenya bi ato ye wa chest freezer deep freezers washing machines microwave ovens food processors ye wa bibia eye home appliance edino eye property na mesrew property products no Ghana nyina obi adi atum okọ Spintex ye depo kese wo ho sunyane
your property electronics no bia Cocoa runabout yene oi terminal no di hwani mu oba Kumasi Wesley Methodist Usania triangle no obehu ya dey ewo ho no mo ya to ne din say Tony Sack Electronics na ya chro ase to papa preko ho no mo na obenya nepa no bi ato fra 0500309309 0500309309 and 0244266193 na ene mia mini owo me akuaso na woda oba pa akuaso Mrs. Georgina Adubuache Dickness Adubuache man fan to so ho mo de Omanhene smart dash here nice one na address no Mrs. Georgina Adubuache me mama ne gina ho no papa bi na de man fa nyuma to ase ama me ka chiri ahoya oba pa kuaso o man nyina me nam dikan na yakọ Beverly Adubuache na yakọ Neville Adubuache e de vv no gwan na yakọ Obed na yakọ Perez bansa na Obed aba won sew nom Dr. Edna Kuba Adubuache Lydia Adubuache Perez ire no nam refide are mo ye free so anka adwuma no kiapon misusu de misusu bi ahasam si ha no wono so e ka ho abusua ni nyina kotefuo nyina ensanefuo nyina de e ka ne se ye ma otiri nkwa wa nwome anka amansan enya me so mfaso a omunya ne sese no ahomache de suo mu pai ba oboma me dickness na me sraw onyo o ma ho odin me ma me ogina hoyi wonya 79 years aba onum o ekwa aba onum 79 years ni ho de those times I just experimental JHS on and your teacher your head teacher of course in Louis secondary school or your slope son or nye easy sao the time Ashanti original best teacher or Winnie Bida why are dear or Bobra or dinner Pentecost last year in the retirement Dickness you retired to a Dickness retired Georgina Adubuache mama nyami sira wate na me nko ejesoso antemansa obapa ne maame na tie efiewura wa ye bibia kama oni ne kunu ne fie ofo nyina ye mamu nyina ye damwase ekua so ho ofe mama ne fans na shi wa ashu me maame no afei Mrs. Anna Amofa Jamfi St. Peter's Catholic Basilica and then so ye wo so awoda na kuku ajando fia Mrs. Victoria Asma Jando Hajia trouble kuku ama me sa na fefe na Hajia trouble ne hu fefe wono and o se en kantre lovely mother Mrs. Anamofa Jamfi and your birthday happy birthday to you James Agri of Ghana National Fire Service also so na wa woda my dear husband hopefully as a munya nware Nana Kwame Owusu Asiama a teacher at Nkawie Senior High Technical Ella Akye Abia Odro or your police officer Judge Pramso now hopefully ya de kan we are unya sure so be nan mo be kun efia Gloria of Swami Nana Jason Maltrinkwa onim fefe happy birthday to you girl Mr. Benchiewa Isaac we yire Abigail say wa boaten ne wo ba adwo wa Maltrinkwa Akye say wa prempe of St. Peter's in Suta today is your birthday Rajwa final year student of St. Monica's College of Education from Eric Sapon Aguna happy birthday to my son Jaden Boakye Japan from your mother Foriwa a midwife at Pope John Paul Hospital and Madam Constando say Sapon Berima of Ahunipa FM no the way aba Jacob Bimpe say Jake of Obogu MA2 JHS from Berima Ahunipa Vanessa Nana Kosiam Poma
Asari of Phoenix International ejoso o papa ne Achimkwa Nana of Untumi FM. Pendo Leila of KNUST Orange Hostel. Pendo Leila. Diano honam nese. Pendo Leila. From Ray, Ray, I'm Hunyo, and no, I don't know. Omunina birthday. Okay. Afforestation for a month to say. Yes, here in Tiamuka. 17 months. 17 months. Solid man. 17 solid man. To be at Ramkojuma. Uncle, any easy. Mkojuma. Kojuma no pay. Jumana semeni so dia na moye. Uncle Pacho, you dream ya. Na se nua na monfo twegu afforestation. Mu dua nua. You dream ya. Tie mamu nua na mu kona mu dua na mu gusunsu. Gusunsu ne do ho. Se de dua na benyini. Sa eye pruni ne ada yinyina yini nyina. 17 months. No pay. Okay, penny for se de ntino mu tuamuka. Mo se de ntra. Uncle man Pacho, anything I no pay your ha. Inim de ekoso. You pick you. Yeah, Juma 17 good months. 17. And Papa Sir John call the crutch na. The crutch no. Na me fa the currency. New one now by friends. Alote there. The microphone no. Me pacho de money alote. The friend alote. I want CEO CCA forestry. Enti Mr. Alote say wutie me a. Wo boso me yentua oka. Etu ba just finance minister too. Oba e unini ni nkomo krada. The finance minister so to him say who arrears be 17 months. Mia minua kuma lawyer Abujinapo. Lands and Forestry Department shawase. Abu Misrao. Oyo obi a oya action man. Misrao ano pay me gina fidie so masrao. Di mofreya ye chima omo. Wo dey at least muntua no installment kra ma omo. 17 months. Wo dey chemba miensa. Tiano 666 kra na 555 kra be boa. Me Abu Misrao. I know you. O akoma pa menipa. Abu, you can do this. Ebia wajune masuye 17 months pana obi kwadwuma yedu adeka a day. Minister ne MP Baina the secretary 3 months. Omusu de kra ye do so puo. Ye de anto bag ne so a. Mesemo ye de na mo kwadwuma. Omai, e do wase so omai sa akwanya we se yankasa. Edwuma no wa ankwa enye na akonto so a enye because wa ankwa yiwadi a wunsi yiwadi ti de be yan se de bia be dey obekọ na ye be validation na watu trading sa green can nai omudumi 1000 e bre yen oh madua ni nyina sa guso ya prepare new land that dua so you say Omanhene team no ye adwuna Omanhene se bia mpani fo mi so enyo ne ye ho sisi a se bia wi wa ye nya ho nya ye ka se nya ye family man no ye family man because say kwa be dem afa school e bia ne anya adwuma bia no ne se adwuma ya ne ye boso me tia abuka sai omai e ni wisam se be kama e tia abuka sai 400 Ghana penifo yi 400 Ghana 400 cities sisi ave no kasha me matifi because we bia me mane ma me dimi ko duru ye no boso me so so menye bia nkopɛ o se mpepa bi fa de oba no jao 2019 because you na me forestry no because you na sam dem no manyina e de ko ko jao na oba bia oba be na betra we enkura no jao enkura so de ko ana de onya nware ma worry onko bet I said the wako ani gie bia se dani enim ense ni action crowd mi nye bi o anke na kwa hwe na o weda ko bai ho so o be dat ma ko bokoko ene atama che enye easy enti o ma hana ya bande ya stress nka mi maye ase ye kadi agro sreba e yare hosemo anu odin maye I remember
New Patriotic Party. The campaign song was a teacher for a Juma 3 years. Your mama 1 month aketua. Oti omuka 3 months. Abaya wo ya Juma untia oka. Eno na Ghana for bebre. Ede to Abama MPP. Enne napko for a whole 1 year into omuka. Yase guno. Yaso omunko you start. It's not a bad idea. But dear oh yeah, you know, the way. About 40 to 50,000 university graduates. Oh, Mukoya Napku, is your master Abetsnefi. It's uncoaching experience, no GBA, you know. They are a whole time say, Abani Fendi Paswa. They don't consider them first. Normally, protocol for master same. Not Napko near or call Napko for 3 years, no, or the experience need to fear. You think good governance is just about brofon? No, Bekago. Mr. We say, Omanhene be see penny. That young man, no, Okocha back to so also Janet 10%. What is this? They said this is not Ghanaians bargain for. I know, sir, MPP and penny for some more Emma. Abadaya ba mutrimu na se mo de mo ho si o se mo be se mo ye bibi ma o man sesa you can do it mutrimu ya yeden ena pese mi nkum nya ne ya doso mo dwene mo ho ne mo madodo enu ti na Ghana fo si apene no you see our my timu no gold ne diamond ne niam anyina achi mo si enkodua wi na eneska wo wi. Is it not a shame? Is it not embarrassing? After all the noise. Ghana. And you want say Ambassador Sampi Ali. Also MP before this you have the band, we have the men. Also do or no area boys. We do or area boys. And last week I said I say new pattern ekope amemo no ebuni nyina. Can you know so me day? I grow food soon. You see, I was a son and no me a quarter food. Nam say a day, also be any or be beard in my Ghana, or Munina and son, to Omuka song with Yesu Christo, a good father, Senamia Naduma, no a day, or Humbaco Mobo, to Tobacco Danasiano, or no Bessani idea. We say, look at ya, when you are not a church, say, a Ghana for Obia Canocre, Mamma, MPP, my Mamma, John Mamma, and who fee. Asma Mike, oh, what just sound penocre. Now, John Mama, and who feel Ghana is almost like a saint because a near Mamu Kato Papa Weso. Any dear Muyan in Nay dear and a braca. Mumformu Sikamaomo. Mumformu Sikamaomo. Someone you be a campaigner. Mumformu 400 Ghana cities. Mumfama Omo. Are they? See, I'm a mabru titi. Nyamina door my Ghana. We are sitting on a time bomb. You don't know. Obiam first a trio enko yeku. Ebisi o Ghana ha. But man say ya, the youth of this nation will punish you on 2024. Asuma mi kemu chonto. Saman sisa. Says the gramu breaking my break it. Quote me today. Because I never thought and believed, say, MPP. J. Kufuor time MPP. Excuse me. Now your mama, now you say, wasa, Ghana Funyina, SEO Nubia, you to a bar, man, for the first time, President Otiso, 44%, 1 million votes, no, or no Christ way. Habaina yepi free SHS we but nay can the MPP go out and tell Obi say what the free SHS about 20 abamano why no better question I catch Ghana ni would say free SHS 20 abamano why and a moment to Ghana hebiana MPP for monte Ghana hana tikasa ko for kan isu an ko for kuno monte ana. Why you behaving like ostriches, bury your heads under the sun as if all is well? Why are you doing that to yourself? If you had been in opposition and NDC nebu amamu and come back say
Bati. Aba. Emrante. Yebe ko so adi nkomo ate. Nyame kam ho mo de mo nko. Yedasi. De o hwe ho no pa bia no. Mo chama nim ho. Me pa bibi kakra mo afa ka ko ate. Mo yesa mu mienu ani. Ah mo ntwa me why? Me anya hwe me pa bibi kakra ma mo. Ali mu kofi am yire no manim ase. Gamso mo je match kra che. Mo anim nyina che se stress wo manim. Ba me baba ayifo. Adofo one money come semens for twetwe komo bibi a bia homa na tum the other regions no time no kwati aye mo fa chame but they do maybe edika yama na ekoso na no dodo adai wudi a kira hwa de obe kan e bobro so wo ba pa ho te sen pacho nyame adom bobro bibi aboko nyame adom man na master me via how na wo so ya 70 Asao. Bili ale pome. Oba de na daru mo. Bibi aboko. Pejem kakra. Aha. Eye. Obetimi akasa. It's I do maybe a man be nam wa man ba na TV no so. Aye fe kakra. Facebook an enko yesa. Me do fopa. Da bia odi ni mi huru boye ntina wa abo. Ajuesi duas. Onza me kan akua. Ajuas Esidua Sechere. Ufri Sechere ana. Mi fra Akumadan Francho. Akumadan Francho say where Sechere ana. Akumadan Toberos Apreku. Me pa chan. Ah okay. Na me nua so free hen. Baby free Nsuatre. Oh okay. Ba who say free asafo say asafo. Yeah asafo. They say free na me any. Ah na me any to chapam. Samens fatna se me any komo. Yo. Chancellor Evedas na yama etifo ne ahwefo nyina so akwaba e de aba Semen Seba Clinic Kumasi asokore mampon saya bia we na da bia e betena na e ka kiro se yiwa sum efise enema bia unhu da na wonte da ye de brew afa ye ka kiro se ese ayaresa no obi e sayare obi a weduro obi a wo machines enti dia na wode be kan de ho e be ma de ayesronko eno na Semen se betena ye kiro se wedi die no nom ho akwankyere no ye ne de ma wo ye de no ma wo hia ye sa ka kiro se ye ya reflex ye ya massage we no massage ne aka kiro se nye massage bia kekewo we therapeutic massage afi reflex ne so organ bia na se nipadua na kwa bia so ye de reflex no ya ema ayaresa no kon 10 enti ne sa na ayaresa na kwa koduru do betima saw ya de ntem na wotimi asori akọ wadwuma now so when yeska e dey abo man titre eno na semens ye dey ma nti o man na no pa meja ama Dr. Adwa na o de yakọ na ya no abam o man kajago mi enko ye be koso achia ye tiefo na ahwefo na bibi kakra me be kan enteric fever ya we friend enteric fever ebiso friend typhoid fever na se paratyphoid anya no answer typhoid fever anu enim enteric fever wo na me ntewe okay na sa ya we amabo ni din bacteria enedeba bacteria no emo ayemfa yeniwa enhu this a microscope enetimi hu sa emo ano na sa bacteria no your friend is Salmonella typhi esa was Salmonella typhi Salmonella paratyphi A B and C sa bacteria mabubo ni din eno ne deba na kwan ya obi befa so anya sa yare enteric fever na typhoid fever ne se sa aboa ni bi ebekọ wadwan ni mana wonsuo mu na wanu magu yem emprepi ya na ya advice say amanfo NDC foods na sabi ekrowe mu ye beaches ni ye seas no ya enim say ahunidie no there be na seafood no kra no ya ne kama no ye betima to into them another alternative why na seafood there ba menka bibi kakra fun say ebi susu timeto na ye den de benyo obi na ye den you say I in the kan kofi bi o say ehia wa na ehia amanfo enti seafoods no sabi ye beaches ni ye seas no ahunidie sem na ewo ho no is nothing to write home about ewo from pa enti no sa obiti sabi obiti mekọ ho no mkoja ne nan kra wo ho no sa emo ano so sabi ajanan mu omo nye na enti wokọ na
first seafood ni bi wo ho no ma na obedi a the probability and the tendency say ubenya sa yare enteric fever and typhoid fever no very high and I said bi obi susu you see washroom no was sa yare ni bia also okọ ho no na so ko use na mistakenly ubetime de won sa akọwa no abra won hohoro won sa okay so to say you wa say e donso no obi akọ washroom where you see no or typhoid. Which means that you need to wash your hands. Exactly. And exactly. It's not na meka last time na meka say obo wa office te washroom na say mi kopi keke ma empupu. Debi. Entime wo horo men. Call handle no kra. Exactly. E ho kra na contaminants ne wo kese. Sa handle na wo do. Baby e som kra de flash. Ye som de flash no. Say upupu asabi o wipe e ho na wo so de flash. Upi so asabi o wipe e ho na wo so de flash. Yes. Enti wo visit washroom na wo ka say oh mi kopi keke. Entimenyo means wo shemen sa there be sa areas ni nyina ye peke sa yare ni efri ho no. Okay. Ensentwene e daddy e wo ye ni padua ni ma che say wanya sa yare enteric fever bi ne ahohye e na tipaye. Ye frɛ bibi susu fever dreams. Wotime da na so da ye bone sa obo wanya bai fo na epam no. Eye sa yare typhoid no e na aye wo. E na typhoid ne so ye honam no ya chiche mu into systems bebre. Na system na ye affect na your digestive system. Digestive system no na wudidi a e break aduane ne down ma wo. Enti no wo yefunu susu betimi aye wo ya because so yefunu so ka digestive system ne ho. And after so timi ja wona na color no na hosio no timi ye green and also so a classical sign of enteric fever no enti complications bebre na typhoid edema but nipa hu ne says yare enteric fever na typhoid fever yare mere condition but yare trasa typhoid no ye frɛ bibi typhoid intestinal perforations okay sa won so no ebobom ntokro ebubom epiesi intokro no which is very deadly it could be fatal it could be fatal any afraid be so encephalopathy it may affect brain brain function no typhoid bet me affect no obo behavior abnormally ubekom na yes higher typhoid so obet me dey mo fe na high fever no na typhoid na akofa sad na ba if baby so myocarditis walls na ewo akoma ne ho no etimi ye inflamed ni na sa typhoid mu ya na deba na de ma semens ye danso kra ne say labs na ye de hwehwe typhoid no okwa ada clinics na ye free baby without test without na no bia ye ba oba semens clinical ye obi bi e friend no stool culture urine culture blood culture metimi aka say big hospitals kura omunye sala ba oba semens pe san hwehwemu ni nyina yeye enti no ni ameka chete efo ni ahwefo nyina ne say se wo ho na nsankyereni amabobo symptoms no sure dead wo ni pedua nyuma tutumrika na typhoid area ehu pa tutumrika ne bra semens clinic ni enyo honam ni hwehwemu umoja mu hwehwemu urine mu hwehwemu stool mu hwehwemu ni entime emfa ye haban nro ni bi ensa oyare ewo Yesu di amen ba me fa agan to aso na ye pija mo o man ansa de agan ne beba no say de no okay enye typhoid ne nko na ye hwe that's right ya de aka ni nyina da bia ye ka tro say typhoid ulcer malaria afi diabetes and a high blood pressure sa yare we no ye boa pa ma bibia every hok akọ e de amount afi nem yade ahodo ni nyina sexually transmitted infections no say gonorrhea syphilis chlamydia genital warts bua ne de no hepatitis B ne aka tro say esan say ya san de reference na ba be ka hunti sa o how ya boboso nyina e kontem enti awo no se akra de ne ayekese if you say fertility issues e ba no nyina no ye ye omo reference ne ade ka dwumadi no nti ama ne ma content pa the number no now they friend 0240 61 60 61 0240 61 now my sorry so no na edura de aba bonten a ye friend no Siemens Vital Herbal Mixture and Capsules again any friend again no na de G2 na kan if say oba nom na bema nom na eduro no titru pa no eye adwuma wontinim enti obi a wontinim asisi
sabi umema ya ama umema ya na kofom wan kasa no ubema ne munye den dada sabi woni oba hia mu a sisi a na wadwojo misra otumirika na kota aduro ni bi sanso na wo nso a woni atenka low libido onso tumirika na kotobi na usisi ena ye oya na enya accident ena akonya na emom yare ahodo a yabobọ so ibi ena ama usisi ni oya se na no kan enteric fever etimi ma usisi oya se enu bi kura na wo konom aduro na aduro be boa ma usisi na kokra afenso obi a ne to ase twetwe no sciatica onso kona koto aduro ni bi nom na wo to ano afre yen if se so ye bema na pese wo bema mu yeden na wo prostate wasro anase wo sugar wasro a aduro no potency no nhyɛ dan hu ni ye agye se eboa wo masa o hawe mienu ekofom ansa na wo no maduro na wo nse aduro no ye adwuma pa to friend 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 60 61 afi 0205 57 55 Chancellor ya me come hopa na to asom free a Canada digital satellite digital satellite ede electronics ahodo and abedwaso share from 17 inches TV to 65 satellite smart and curved ubomodi enya Kennedy TV bia wa be dia dance here ya say Premier League ase ya say La Liga ase en constitution TV bia TV any da bia wansana de gum Kennedy ayenfo e de amount ya wa microwave oven iron kettle blenders ni cookers ahodo your laptops are dual core i3 i5 i7 a touch screen popcorn machine it be a gas it be electric your sewing machine industrial one any home use there or washing machine your industrial your home use there or fufu pounding machines are hold you use so wow there to wow the fufu anase commercial use home theaters are hold air conditioners 1.5 2.0 2.5 horsepower your chest freezer deep freezers what the other so do any better wager old berry akokrobite junction traffic lights na see one kind Kumasi Family Plaza Boss FM on Chen Honoma and Adom House so patase first floor 0244 385128 0244 385128 21st clinic see me mumu bi how to be frame no Omanhene na me to aso twetwe me sro ebu a nyem paibo ebu on ma 21st clinic Dr. Blessed Foster said that akwadre woni adokotafo ahodo omodi mfidie ahodo ni nubra ehama ehunu ehwehwemu ahu se sa awoto ase na etwe akopi won na ntiri no sciatica Ghana have a bia hospital bia ni won mo di hu dwuma chen wo efiri to ase sa akosi osisi timi ya oyasa ka hokọ eno na nche yade bia how bia is a full clinic ukọ hon ma omo be hyew your laboratory and scan services massage and machine treatment you betima to twe obi hon ma why stress ko ne koda machine so na wa be pia 15 branches our Ghana hanomo Kumasi ahia overseas junction alpha radio no nchen wa sansuna oboase council quarters call junction enkoko atani ata Yeni stadium main gate di hwanimu and cry East Legon American House number ni etia 0249 311 311 0249 311 311 na ye koya nimu a enesa afei tie me na men kamfo I care heba ye bone masters ye de paroni bam abedwaso ye de hapati paroni bam ye de usisi ya ya no wo de to so a ye ntwitwi ni bawe wo de fa to so a fafa so wo joint pains eduma bi aromatism ye fe no sasabro wo honam timi tutu wo titimi dwaw saa ye se asorobren wo de fa paromi bam ye so de ne pressure wo soro de emergency timi ni wo afrusane de immune system wo form wo kan nyina bomu a hapati wononom eno ano no na se wo honam wo kasa mu na abuo wo kotodwe na ye wo ya fo ani kire Ejusu Zongo Junction I care heba
yɛyɛ adwuma firi dwada kɔpem memory da 8 a.m. to 5 p.m. Number no yɛ 0530 288510 0530 288510 na yɛkɔ anim a Dimpa Natural Health ɛno a ne sɛ wode w'ani akɔkyerɛm ɛwɔ second floor Wallace Towers de kyɛm so manhyia ɛkwan no so hɔnom a Kane Health Insurance dan no mu na wopie mu wɔ hɔnom a ɛyɛ peptic, gastric, duodenal, GERD, acid reflux and H. pylori also no obi hɔnom a wɔyam tumi yɛ ɔyɛ ɔbo ano hyehyew wɔne so tumi briw woda wo na we nyina yɛ ulcer symptoms as a bibi sound minim call na yɛn hwɛw frɛ 0246 744 744 0246 744 744 and 0245 118 434. Let's start Ghana Limited. Meka ho asema kyerɛw but ansa na no yɛn hwɛ anidaso wɔ herbal clinic Dr. Adea Akye Share when in the ya glaucoma betoso when in the pressure basso who are dear we see afe ya the idea man can just all you when this time be says afe a tabesi when so you are your friend of myopia at the other one bontana say we try hey can Dr. Elder Owusu ho o diabetes o hypertension o prostate typhoid fever cocoa infections and adokrowa ama niema bebre malaria de na yentati akiskra mesrawa takra de Port Cortes yebe Archbishop Porter Kumasi Kwadaso Estate Park ena enkran Tabora Alaji Walako Junction your number is 055 990 1234 se fendi yare ho ka ho ko Dr. Adea Akye ho wo be boa and that's what herbal clinic 055 990 1234 059 619 8884 059 619 8884 na bibia ekoso Dr. Mensa Heba Doctor say onyame ache na de bi soronko odofo nom nsandodo onum wi ne no nom nubra enye enubone so de aduro kanu ne so onum ensa biewa beju sika se onum wi ni biewa beju sika osahwe yade ahudu nyina Dr. Mensa Quadri Nubremu or the Cement Retman Herbal Powder. Akwala as wa bon as wo Costco one day na dwiri mu bet say. Penny why ya can be bichira wo na ye bon number chira wo da woni ala refi adwiri ni sisusu ye. Ubenya high retentive memory and no eye adwiri mu adwuma Cement Retman Herbal Powder. Laboratory scan ni niam nyina ho. Fred Dr. Mensa ya tia sete wo Ghana ha bia. If you join akopim fiada 7 a.m. to 5 p.m. Memreda eya adwuma ene kwasiada so 7 a.m. to 3 p.m. Shannon so memreda ne kwasiada 7 a.m. to 3 p.m. Ejwala fiada 7 a.m. to 5 p.m. Your number is 0271 173 551 0271 173 551 and 0245 958 768 0245 958 768 na ye koya ni mo enesa Leicester Ghana Limited ye the Yaz washing powder bedwas eno an obi adi si ade se unya Yaz washing powder be di ade anse pass wasi niema so kama eye adwuma ema white blue green enye de pantade ni na tuntade ni bia ye the baby diapers number Yaz baby diapers obi ajato busa mami bi obeka chose ne ba no ye mo akwada no diaper man to hu nsa da ye sa o baby wipers apepa nkwala no to hu ye panty liners ne man no be tia dance say Yaz na papa sanitary pad no man be catch for heavy flow, normal flow, light flow Yaz sanitary pad toothbrushes papa Duke, Duchess, Princess Monarch Yaz Samsung toothpaste no herbal whitening no Yaz for 0501 390 337 0501 390 337 and 0501 390 338 obohuye ewo otumfo statue ne nche abe herbal clinic Mami a base sickle cell. Odi mutuma. We are seeing aginatum. Etre epilepsy. Etro. Yebe mo duro benane. Fibroid no. Yebe ye free ho. Oba ebe your lab. Na bibia aba no wongo ena awo ka ho ko mami abe ho. Apatra Jackson.
ne nkyɛn hɔ nom a Patapa Junction ɛhɔ nom ne wɔ new site ɛhɔ nom na maame abe wɔ yadeɛ bia how bia na mmom abɔfra no sickle cell no ɛma ne tena hɔ ma daakye o mewu ɛbɛtɔ wo nsɛm ɛma akwara ne ntwa gu anim ase ɛma ɛtwe no mɛgye so ma wotumi nkɔ ɔbaa ho koraa kaafo ani kyerɛ maame abe hɔ number no yɛ 0506 46 0208 0506 46 0208 ya Bolivia Future Life dear diane nensa we ade num greeting papa bi nensa we ade nya Future Life tonic no life tonic no neno so nsa we ade nuane nubrama akoma 28 na de life tonic ebesa ma wonkwa na wa sase so aduane a wudie na sa ye wuye Future Life Zero oats life protein smart and fiber when nyina no obehu yan e wo sofo line alignment ye ne multi home din hwe animu 0246 010150 0246 010150 and 0242 878090 ofra Ghana have bia ye be kire bia obeko e wo region Amuzu the herbal gynecologist Dr. Amuzu see ni se bema unwu ya obema wu na ye no krenso hey, can it papa timinya 80 years? Yes, one young girl 15 and you say, Penny Fonso no munyo. 80 now, 15. I'll tell you. Titano, what he in Israel. Yet, young girl mano, said a bill bit to me in Ache. Now the bear will bet to me. Abraham, 100 years, or 20 Sarah die. Am I, you saying? Who when you're 35 years, old bear my embrace. Cow, Dr. Tamuzu, or cow. I feel no best here 2 minutes no James there be how complaining sisi there be also Johnson there be akem can for one it said Dr. Muzu wakwate yade 2 for 20 enye hwe Dr. Muzu besa yade ye wo tafo isia so Amuzu Junction Moro Market nchen ho no a Achimota enkrai Christian Village Pima Filling Station and Sunyani area 3 Mau G Hill Chalo Mau G Hill Chalo Nyamene Yaresafo 0247 776743 0247 776743 na bibia de eko 3A Herbal Center omo de omo ye cocoa masters coconut na wo so se de koje 3A co capsules ni bi eyi we Spain ni free ho esa so si coconut se ena esa so enka baba ebe constipation ba onom so abetima kwa adwuma obu a odum cocoa aduro no tifie wa ye yi wadi ena adwuma wo de no koje 3A Herbal ni bi co capsules no Colinac Danny Herbal Misty ena pidan kubeja bi ato open the doso po afre 0546 107 107 0546 107 107 Miso Monday Miso unya bia ho wedding engagement outdooring party wa fie o boss crowd office wetima to bia koche no ye wo mixed fruit ho ene ye wo mango a pikama na unya 5G na jinsin ma wuntri motre cholesterol be ye free ho green tea mema so atikama grape no say relax you e ma kala cry efe grapefruit ena guarana eno cry de unuma wo dakra enye de edi niam bia gugu ma o ya say e ma ahodin bia enso eboa o enye energy drink is how bomodin nya 5G na nya miso na KF Kinji Enterprise Nom Hotel Swami womo ho 054 4483 054 4483 ukohonuma ubenya ndosopo sanso na kwakwachi company or Kofodia Eastern Region 0243 329 414 0243 329 414 kwakwachi okay Nasachi Enterprise asafo abinchi VIP park no yene ne di hwani mu pe Nasachi number 0246 270 221 0246 270 221 PNC Ventures Anomanje Taxi Station yene Charity Hospital din hwani mu junction hwa Mama Esther so Atcom Royal Ventures Baptist University wo try ya na wo kɔ hɔ Atcom Royal Ventures Bikai Supermarket Abawa Post Office Anomanje ena Manager Daniel 21st Clinic ehwa oversee man pontene mpotam ho nyina momfama ni nyadai enkyere ho ne enkoya nim okay memle na ye be the time na so and then if you are fully packed and anam ya am so ma charge asema me kai no say utie me na menye so some cassette ya obi da bi me cassette ya obi a
no cray na ne ka ding no cray ne ka ding at somewhere me dey futu ma me catch 2016 as your mama obelusu onema na wo ye no obelusu na ni si fo bibu afom fi se jama me ta wo olusu poto and people for amutie me. You have the men to deliver. You can change things. Na Ghana for what home. Ye to aba prem puntio. Ye die ni nkoso mo man no. Enye ye no. Te me semo ada. So mu tie me ya. Wona wanya omo hu say tam no e wa amemo we mu no. Wo ma so nte asem. When opposition is drawing near to you, you don't hear anything. You saw could do and son or say ya. Ghana for a buofu. Open so say to have you as Santamera or say now brand TV so. So Monka can't let your mama say, yeah, dear buffoni come and a toa betiano. Now Monka champion before no mabano. So woman so. Oman she ya dear buffoni come betoaba. And a buffoni come or many moana. No cray back pe. Bonsi Samon Sano. Now this style of governance and moi. You go do we need bet in this mano. And you know. And I'm a promise here. And don't forget, in the next 14 months, Ghanaians will march and go to the polls. Are they going to say continue or they going to punish you? Time will tell. May they was here. Machiamupi. Within your mind, you're Boakye. The chief executive producer, Bright Entry. Any Mrantia Wahonomo, systematic. Any more Akenyi Nada. Buzi. Yes, Buzi man. Or Kahumbi. Kevin Kahon. And now, one more Akenyi na. Midimunya Fra. I was a CEO, Grand Sukahon. I'll pay Munina Kahon. Apostle into my apostle. Mammy Famusia. Or don't do me any. Yebisia. A riding can be a home. Na ye Mompire more my Ghana. Na dear Connie dear. I know it. Sompa FM. Yakram.